wane. Saya itu bikin cosplay itu makanya sekarang ya jauh kateng manje unana ini mus mengaita wi jodoh peleza lolu la bolu ngana ya itu makanya baban nantu bukan kau yang minwa yo saya la kui ngomong lu palo kali lo le ya hamba itu pasana abang itu sabona no sem pero que sabe inkosi olusumailo amakhona ngakihlanganayo manje ixoxa le ndaba lentombazana le ntombazana yathola imadana yayisa kuyise yafike yalanda nje wabe ngilanda wakithi hawu mntanami yafike yaqala yahlala ngaphandle komunye esisaba ukungena ngoba uyise wayeyikhalekisile athi aphume nokuwo waze wathi seyangene nomkani ntombazana uthini na ubuza kunini hawu uyakhuluma kanje hawu usonjalo naye mletheni mayitini ntombazana ikhuluma noyise kwesinyembezi kanti usitshela ungazali nje izilani na ngikhoyephi lesisangoma esesikulezidlangoma na intombazana kusisangoma ngesasezulwini lo muntu ngasezulwini ngafani namuntu ungitshele zonke izinto engizenzayo manje luthi angize hawu uzawucela ngani ngoba unalutho wasekukhipha ngeniyise imbuzi esethi nayo imbuzi engigeza ngayo igama lami engalisho ngathi aphume nokuwo ngikhulekela ukuba lo uNkulunkulu walo muntu atshela uNkulunkulu bakithi noNkulunkulu balapho okugane khona ukuthi abakuphi umntwana ngazi into phakathi yakhipha ishumi noma yakhiphani la uhlelele uthi ke lo mshumayelo okhuluma nenkosi namhlanje intombazane inomntwana umpilo wakho umntwana omthola ngako uNkulunkulu bakho abalapha eBhayibhelini